Ko himen ko para bayid how try Jesus Christ. Minta kasni ngiyos ngo na baraw artil ligi jimpule ba syapang arngut ki kinde bala syakino dakibriu ba kilong kinompo. Bat ngiyos ngoru ba kine baraw arngut ki kinde kila poi hakamat unom bishar. Kinom bishar hok. Uble ulang nom bishar hok. U Daniel uyang kumunom bishar hok. Ban pelait im kawe ka kende kabalului bala shakino bala lepo. Haka gospel ngiyos ngo ka kende bala klim kayang hakamatu Jisu. Badu Jisu balului ula pelait yaka nakapo. Habaro artili kini ki jingjia ki paidba ki don ka binda ban kinno sniu ya ki balui. Lese ki briu kin on kaneka kinde ha ka gospel kalong kabalale ki pop bashirke. But lese donru ki briu ki balawan kinno yaka kilale pop lang badka henre minta kiyang hakaliang jongi bahok ban kinno yaka bakalale pop. But ngiyosngo ujisu hi ula don badu bale ula puson baro shimit badu bale naka jing don jongu bale ula pet ya kanega kende but ula yo I shalindat jonga jingem jonga ya ka jinglong balului ujisu shimla yo I ya ka kende bale pop ujisu ula yo I ya ka bor baple ya ka ban le pop kata kalong ka boruk soid. Namaru Jisu udon hakaliang jongu blay, bat ulong ublay, bat ulala ban yoi suk, yaka bor papele yaka ban lepop. Badu Jisu ulayo I yaka donur jonga, kumba ka iem kala iem hakamat ublay hakat per eden. Haba ka iem kala iem hakamat uble bad hakamatu Adam u Adam ulakinno yaka im bade maka balale pille pop minda ujisu ulayoi apedeng bun ngut kita ki paidba bun gi Adam ki yang ban kinno yaka ne ka kinde bad uble ulayoi yaka jingshisha haka jingim jongiru don bun sin bun jait ki Adam ki ba kadau keti ya kiwe ban pensan ya ka jingin ujisu wan ban yale ya ka tema persya ya ubamen ya uksui kenamba ngindup long ke balai luid kabangi shimenta hakane ka mas bakoi ngide ben sautu ya kane ujisu wan ban pelait im yangi ujisu wan ban penim yangi naga pop tongin IT ya ka jingim jongi how jisu ba undup pelai lud yangi na baro ki pop Namaru Jisu umju pinrem yaki beriu upinrem ya uta wa pele pop yangi kalangga boruk suit tuangin kerpadi Jisu paunang ai hangi ya kanega bor ya kanega jingai haka jingim jongi Jisu beid kerku kardo yangi pensle yangi daga jingid pensle yangi daga jingkemen kenapa ngindup laban imbarabor rengkat padme enyaro ya utrai Jisu Christ